Russia in Ukraine harun nakalmek zela journalist US mi an thata ka wangin Russia chuan thupa an choya mase US chuan hethil hi tiluina wanga thil thleng hani wangin Russia in thupan choina hi anolta ani rampani sipai te hi tuna hian thaitop choin anin norton vevea Ukraine lak ngai tum hian Russia chuan na takin annora hetilai hian anram veng him turin Ukraine sipai te chuan thaitop choin hanlo danglet bok Russia le Ukraine indona boruak karah Iraka US Consulate chu missile mangin ka ania hewang hian US chu thinrim haso sang ta lebok ani kumsang ni somni le pani March ni som le pali thotan ni ania Rainbow Mizo Channel clear tu zong te chubai kan buk thau chau ani karkalta kartop lama khan Canadian sniper ropui takmai khovela sniper traber tia ansoi wali tia amingan phua chuan Ukraine sipai te tranpui turle Russian sipai te dawlet turin Ukraine leilung harapta ni tikha kanron reporta he sniper hi engangin nge Ukraine ramchunga hian achet zui tak titele engwanga khovela sniper traber anga puan nge ni tite zona kandong nem lea chungin zona tlang puita chu chan kantum masadon ani khovela sniper ropui bertia anchal wali hi tunge ani chiale ralha tak taka omte silai manga kap thiambik marksman tia soitrin ania aming lematana wali tia hanwa hi Arabic trong ania guardian tinaimo protector tinaimo ania mizo tronga amingom jebera chuan midang teveng him tu tina haniber ome he minglem an putirna chan hi afkhana indona achwalai khan tum nilai mai afghan indona hian halo tel towa chung indona atelna chuan Royal Canadian 22nd Regiment atrangin hakala US le athurwal puiten Iraka beipui hanthak lai khan halo tel to boka mase he minglem hanpek na tak khero hi chu Afghanistana indona athenlaya Kandahar le Helmand muna in baina khan ming thatak main achuaka haiwang hian wali tiin minglem hi phuasak anitani CBS News Agency chuan an report danin Ukraine puitura alo kallai mek hian nupui anaya fapa kumkhatmi chawa upa anai boka chung atana ro hlutak tak mai ta chu kalsanin Ukraine ram chanhim tur hian ke haron pen chuak tani in an report ani ama hi kumsomlia upa chau alania ala thalai hlemaya mase aming dik tak le anupui mingte afapa mingte hi security thila ahim jokna turin thup sakani tin media ta chuan an report bok ani CBC News Agency an report dan chuan Russian KGB ta chuan wali hian Ukraine atran puidon ani ti an hriat nuwa khan achanchin omna zongjong hi nasatakin internet kaltlangin an haidarani antia khovel munrang thranga an agent tenena information an pechuak boka haiwang hian anupuile afapate himna turatan hian ruamhanna tam takmai Canada sarkar chuan asiam sakniin han report bok indona muna nikhat chung lekin sniper rifle mang hian mi somli zat mai halokap lum towa firfiak poltenena indona mosul khopuya nasa takmain an machona mosul khopuya anin kapuite hi Islamic State fighter te hania hemitruma anin kana hian wali hian Macmillan TSC 50 rifle anti chu melma te baina tan hian hmanga wali hian mosul khopuya tranga kilometer thumle point nga zeta hla om ISIS fighter ta chu akap luma tichuan hein dona hian khovel record thar asiama khovela sniper omjong ta zinga sniper rifle manga melma te kap lum hlaber record asiamani he sniper hlom takmai hian karkalta nilai nia khan athian te pathum nen Ukraine army te tranpui turin Ukraine leilung hi anron rapa heminia hian Russian sipai mi paruk lai mai akaplum hal ani CNN News 18 in an report dan chuan Ukraine sarkar hroi tu tele thunai tu sang tak tak te chuan chibain kuthing mewin hanlo lomani antia Ukraine leilunga ra ni atranga ni zan thleng khan ni tina Russian sipai athaza thi mi paruka tranga pakwa vel thatjiang ania Russian sipai athaza thi chorwal chuan ni tin mi pasari that ang ani Ukraine ramchunga achet dan hi kan soizel don chuan asailu tuk dona
ral matonga lo chuan aom du lawani ti hi wali chungchanga chuan kan thutlipna nita sela athamai ome Russia in Ukraine aruna hian Russia thlop tu langsar tak mai ta chu China le Iran te Belarus ta hi ania hetianga Ukraine ramchunga indona akalmup muplai hian Iraka US Consulate chu missile mangin ka ani thu report ania India National News Agency The Hindustan Times in voina han report danin nimin Sunday yakhan Iraka US Consulate thi missile mangin nasatakin ka ania he US Consulate thi Iraq Northern City Irbil munaom hania Iraqi security official ta chuan han report danin missile pakhat main he consulate thi bei anilawa missile sompani lai mai consulate chevela hian atla US Consulate chevel hi mayal nasatakin atom zui ngalani antibok US Defense Official ta chuan an report danin missile thanem tham tak maya ronbaina hi Iraq thenom ram Russia thop mm2 Iran ram chunga tanga ron kalu ani thu an puang bok ani hemi chungchanga Iraq le US sarkarin thuchu an siam hi thuin millo tak mai ani thu The Hindustan Times hian an reporta US official ten thuchu an siam dan chuan thilti chiat engma anei lowa liam tur po anom lowa US sarkar noya facility chikrang krang ta chu him takin haumani tin thuchu an siama nunna chan le liam tur po anom lo niin han report ani ma se Iraqi official ta chuan thuchu an siam dan chuan missile ta hi mun tam taka atla heng missile sompani jinga then khat ta hian US Consulate hi afua US Consulate building hi tundin muna chuan luatlak ani tori lawa US hian Consulate building hi athara andin thadle angai mai thaini in han report bok ani missile tren khaten US Consulate building hi afu mai baka hian Consulate area chunga material tam tak ta chu he missile hian ati cheboka US Consulate hi Sunday tin kan soina an bei hun tak hi inrin ni zan lai pel nu kha ani wangin Sunday anga puanvek ania The Hindustan Times hian han report zeldan chuan Iraqi official pakhat chuan intercontinental ballistic missile mangin Iran ramchunga trangin US Consulate hi ronbei ania mase US Consulate beina chungchang ani wangin Iraqi official ta hian chiangkwang takin an soi theilawa US official ten report chipchiar tak an siamani lo chuan Iraqi official ta hian an siam don lo ti an soibok Iran ramchunga tranga beina hanto hun hi nienge mozat kalta Israeli Air Force 10 Damascus chevela airstrike annai nuwa khan hetiang thil hi aron thlengta ni antia Israeli airstrike anai na hian Syria Iran Revolutionary Guard member pani nunna anchana bangin Iran Foreign Ministry chuan nilai ni khan na takin andem thu anlo chua to boka US Embassy Bay ani thu puang masaber tu hi Iran News Agency pakhat IRNA News Agency te ania Iraq khopui pakhat Irbil muna US Consulate chu Bay ani thu an puanga mase khoi muna trangin nge Bay ani ti hi IRNA News Agency hian an report tello ani an consulate Bay ani chungchanga hian US chuan investigation kalmek lai ania engma thu chiang puanzar thai alani rihlo thu ansoya Iran ramchunga trang hian US Consulate thi Bay ani ti hi confirm na anayani chuan US hian Iraq laka hian chanlet na anpek ngei anring boka Iraq hian chanlet na adon rol hian Russia le Ukraine in karah indona kalmek nen hian inzom na anai jing halanga chutiang chu thilom dan ani wangin tuna hian khovel hian indopui pathum na machon mai thai turin nai taka aronin choptani tin report ani bok media ten han report ang hian Russia thlop tu lian tak mai le langsar tak chu Iran hi ania US le Israel ho tu ram hani boka Russia in Ukraine runa atho chuan anen hian inkung kaina ril taka anei ngai ni in mitam tak ta chuan han ngai boka Ukraine thlawang hau hian US hi voitam tak atong chuak towa heibaka hian ralthum thanem tham tak mai Russia sipai tatana chet tihar sa khopin athon lut to boka Iran chuan heng buena karah hian ballistic missile mang hian anram thenom lok Iraka US Consulate hi an beita ni in an ngai bok ani hetianga thil athlen chhomek lai hian
White House National Security Advisor Jake Sullivan chu atong chuak nem hle towa Ukraine ramchunga US journalist chu Russian sipaitan an thata he in thana hi dan bochiat na lian tak le na takamin sok tu chanchin thar lungchiat thak tak mayani atia Jake Sullivan hian asoi dan chuan Russia chuan he tul thana rap thak tak mai hi poyanti thu an soya mase American journalist chuan vor tak mai Russian sipaitan Ukraine ramchunga an kalhuma bang hian US lakatang hian chanlet na aso khokna tak mai chu Russia hian adong donani atia Biden administration hian US journalist thina chungchanga hian information kim chang taka adon nuwa hean poi khoi chanlet na hi Russia chuan alam muang atibok hei baka hian engtiangin nge he journalist si athina hmuna hian thil thlendan dik tak ta hi hriat kan du boka chungta chu chuimek ania ramdangten American nunna anlak hi ngai tha ani ngai lawa tuntruma Russia in American journalist an thana phei hi chu nunron thak taka thilti na ani wangin America chuan angoi sandon lawani atibok The Financial Times in an report dan chuan Russia hian Ukraine arun matang to khan China hena hian military lama tranpui na chu alongen towa mase China chuan Ukraine run tur hian asipai ta chu Russia tranpui turin alatir chuak dulawa China kut chuak ral thum chi khrang te ro chu Ukraine ramchunga hian Russian sipai ten an man na sul nu mu ania ral thum lama Russia le China hi insum don ton reng han ni wangin he indona hian China in Russia hi ral thum mangin atran puiti fin fianai ro chu anilawa mase tuna hian Russia chuan China hena hian military lama tranpuina arang thayang bera peturin ngenna atichuaka China hian apuidonem tiro chu chiang takin hriat thai anilo bokani tiin The Financial Times chuan an report bok ani social media le kan video comment tam takatranga kan hudan chuan mitam takta hian chuan he indona hi Russia le Ukraine indona angchowa kan ngai ni in ahriata mase western trangrol polta hian hunrai takkalta trangkhan he indona lo thleng turatan hian input saina an lo nei rang towa Russia po hian Ukraine run tur hian in ruam man na hi kumni chungzat alo kalpui to bok ani tichuan an mani thlop tu tur te po hi nasatakin an jongkuala he indona lo chhuana bulpui berchu ral thuam lama intlan siakna sang takmaya wanga lo chuak ani deuh bera US le western trangrol polta chuan an thuneina huang chung hi zawzel antuma chutiang bok chuan Russian President Vladimir Putin hian khovela superpower ni na nei turin a huang zawa military lama nasataka inthuam chakhi athil tumber ani boka tuna Russia President Vladimir Putin hi a history kan thirlet chuan Russia ramchunga inrel boldan ta chu thak thleng ani thaina turin Russian President nuaya Prime Minister na athomek lain Russian Prime Minister ta jinga langkai tu Russian President Boris Yeltsin laka khan a president ni na chu puitumin sangkhajakua somkua pasari March ni somnile panga khan Russian Prime Minister ni na chu nolin presidential staff ni chu aphutani tichuan kumsangkhajakua somkua pariat thleng khan Boris Yeltsin hian Russian presidential staff zinga napoimo takmai Presidential Property Management Department a Main Control Directorate ta Chief atan ada amadu saktaka nina sang tak tak petule din hun sang tak taka langkai tu President Boris Yeltsin laka hian engtiklai poin helnaril ru apude urangnin anziaka chanvo sang tak tak le nina sang tak tak achel ta chu dutok mailawin kumsang khajakua somkua le pariat mei ni somni le panga khan First Deputy Chief of Presidential Staff ni na chu achu wangin Russian President Boris Yeltsin hian hedin munchal tur hian alangkai le ta ani kumsang khajakua somkua le pakua December ni somthum le pakhat alo thlan chuan danang taka thantlin Boris Yeltsin chuan President ani na tangin in hnudona thu apuang ta Boris Yeltsin in hnudona chan hi chu soizui vaklo maila hetianga President ber a in hnudota ka wang hian Vladimir Putin hian anram chunga politician tam tak ta chu alo minlok to wangin acting president atan Russian Federation a hian laklu anitani
mase anram politics chungchanga hian thuk taka ain rolna dan bo chia puna thu boi tam tak mai anei ta tichuan Vladimir Putin hian dan bo chiat na satlia mai ni loin criminal case engemozat mai aorta ane heng an puna zongjong hian criminal investigation chu kalpui anita apian na khuwa St Petersburg city government noya na thok tu then khat ta chu he dan bo chiat na hian anin rola wangin sarkar chunga trangin apai chuak ta ane tichuan investigator te tan hian chuizui aharsa ta hlemaya December ni somthum sangni kum alo in her chuaka ama dodal zonga case kalpui mek tu prosecutor general then khat ta chu fin fiana tam tak nain hanron din chuata ka wangin hengmi ta hi dan thar siamin apai thata vek bok ani he dan thara hian ahming sain nanin federal law of 1999 tiin ama lema hi thunai na sangjok ain pe chhota jail ani Moscow theater hostage crisis tia ansoi October kumsang ni le pahnia lo thlenga khan Russian special force ja somthum zat thina khan mo phur tu pu ani le ta kumsang ni le pali September ni khata tranga ni thum chunga Beslan school hostage crisis tia ansoi mi zathum somthum zatin nunna anchana khan Vladimir Putin chu mo phur tu pu ani le taboka Kamitrum Khan nunna chanjinga hian no pangja somriat le paruk zat antel niin report ani bokani hemi nuwa hian Russia ramchunga alarna le ahming thanna chu nasatakin atla niam ta tichuan March nili kumsang ni le sompania Khan Russian president thanna nei ani le ta heta hian Russia mi puita thinlunga atlak na to lo wangin Russia president atan hian thantlin ani hi rin ani to lowa mase mi puiten anrin lo ang tak main vote la zongjong atranga za somruk pathum point paruk chu amhuta tichuan hein thanna hian vote diklo le thil diklo tam taka omani tin mi puita chuan Vladimir Putin president hun chung zonga protest lian thamber mai chu anhoi hotta mi puilung oi lo hian kotlaya boina tam tak an siam phata ani kumsang ni sompani mei thavela khan heng protester te hi Moscow khopuya ringot po mi singni vel anpung khom ni in soi ania anjinga mi zali somnga zat ta chu anmana masre hetianga mi puiten ando dalna tam takle opposition party frang ten nasataka ando dal chung hian mei ni sari sangni sompania khan Russian Federation na president niturin laklu anileta ani kumsang hi le sompania anin thanna hian democracy rama until ti ngailo danang takin Russia president thanna hian polling station zongjong hian webcam da vek ania vote thak tu ta hian tunge an vote ti hi mu thai vek anitani Putin hian heti lai hian thunai na sang tak mai Russia ram chunga hian ain pek to wangin mi puita chuan an hlawa wangin mi tam tak chuan ama an vote phani tin an puwa Russia Constitution Russia in real bolna andan puya chuan hei bakhi Russia president atan hian thlan thei ani tolowa mase Vladimir Putin hian Russia president nina tranga chua mai hi atum lo hlemaya achanchin ziak tu tam tak ta chuan nina le thunai na adu wangin 2020 Russian constitutional referendum tikha alo thlengta ne antia hei hi kumsang ni somni July ni thuma khan Vladimir Putin hian executive order sign in an constitution chu ati danglama he constitution ati danglama hian kumruk dang president ani le thaina turin presidential candidate atana thannon le thai turin constitution hi asiam danglamta ani hetianga Russia dan asiam danglam nuwa hian ladu khop mai loin Russia ramchunga hian in thanna omlowa kumsom thum chung zat mai ama hian apayani chuan Russian president nizui zel turin Russian constitution chu athak danglam le tabok ani tuna akumza tatranga chut chuan adam chungjong Russian president hi ani maidon tina ani deu bera hetianga dan thar asiam nuwa amalakna lian thamber chu Ukraine arunna hi ani tani Russian president Vladimir Putin hi amapo khan communist party ate loin pein communist in real boldan chanchin ziak tu ten anzia tam tak ta chu athu chiar tamber ta jinga mi ania thunai na sang tak mai ama hi ain pek to nuwa hian tuna Russia ram chunga sarkar akal puidan chu autocracy anti mai democracy ram in real boldan nena in person tak
dictator ro rel te nau tia an soi thin chu akal pui dan ania hei wang hian China Communist sarkar nen po hian anin poin anin bethiam hle boka voin lama NDTV an report dan chuan China military te equipment chi hrang hrang ta chu Russia in Ukraine arun hnuah hian China chuan athon luta Russia sipai te hian ral thuamatan an hmanga tiin an reporta hei wang hian US National Security Advisor Jake Sullivan chuan Rome khopuya voin thotan ni hian China top diplomat Yang Jie Chin nen in biakna an nei don ani The Washington Post chuan an report danin Russia tranpuina turatan hian China hian ral thuam athon lut ngai niin an hriat thu an soya mase Russia hian China hnena angen na le China in alo chanlet na hi chiangkwang takin hriat thai anilowa The Washington Post chuan nimin Sunday lama khan China hian Russia hnena tranpuina athon to ni tiin an report ani ti NDTV hian an soilang bok ani tuntruma hian indona Thuthar aya tamjok main a chevela thil thlengtele an background chi hrang hrang te kan han chui kwal ania Ukraine ramchunga indona Thuthar bera chuan Kyiv khopui hi lamai thai turin Russian sipai te hian an hol chep ne to hlea hei wang hian Kyiv City State Administration chuan voin khan thu chu an siama Kyiv region huam chunga district hrang hrang tele Ukraine capital city Kyiv khopui hi kiltin mai atangin Russian sipai te hian an normeka mase Ukraine sipai te chuan Russian sipai advanced troops te hi Barisivka bulmaya lodangin tuna hian anin kap mek niin han reporta Ukraine media ten an report dan chuan helai hmuna hian Russian sipai te hi dandinri ania helai hmun ba ka hian Kyiv region hanron luna tur hmun hrang hranga te hian Ukraine military te chuan an thunun na hnuaya dain Russian sipai te chu an la dang chat mek zel niin han report boka mase hetiang hian khopui an luna tur khan hrang hranga te dan cha mek ni masela Kyiv khopui hi an hnai to ema wangin Kyiv City State Administration chuan Kyiv Military Administration nena sarkar datapoi mo zongjong ta chu an transfer ta ni ti an thu chua hian an soilang bok ani chunen laya in kana mun hrang hranga te Ukraine sipai te hian ma an son zela wangin Russian sipai te chuan zanlama beipui an thlaka irpina te makarifa te borodianka le Virgil munate nasa takmain boman thlak baka missile tamtham takmai an kablut bok niin han report ani khovel ram hrang hranga expert tam tak ta chu business insider chuan komna an nei na tanga an report dan chuan Russia hi khovela military strength panni na ania mase hele chen hi Ukraine ram chung hi abeitoa tunthleng hian Ukraine hi alalalawa hei hi Russian sipai te an chaklo wang ne lowin Vladimir Putin hian thil tum dang anei wangsok niin an ngai thu an soya anrin dan chuan Ukraine ram hi atluk chiat rualin athenom ram te hi Vladimir Putin hian beizui ngal atuma wangin sipai hi Ukraine ram rile ache velte Ukraine ram chunga hian atam thayang ber chek lu phot hi athil tumani antia tuna hian ral thuam lian tham tak tak le rol tak tak tenen Ukraine khopui hrang hrang te hi a hual bet vek towa mase sipai tamjok le ral thuam thanem jok te Russian ral thuam lawm tak tak tenen ain choplut mek zelboka Ukraine thenom ram western ram lian lo tak tak te hi Ukraine atluk chet rol hian voile khata run thuta lak mai atumani anrin thu ansoya NATO le US te European Union te po hian hei hi anring deu animai thaya media tam taka anthu soya chuan NATO member ram te hi Russia hian inchi khat po anram chung adailu tani chuan NATO nena in ma chon na chu Russia hian atong don ani antia British Prime Minister Boris Johnson point voin lama athu saya chuan European member ramte humhim tur hian nget takin kanding don ani atia Russia hian EU member ram engpo ni sela border crossing anram chung hi adai tur anilawa Russia hian chutianga malak na chu anayani chuan chople chilin chanlet na adong mal don ani atibok heba ka hian Putin hian NATO nena indo hi adu thlanna ania Russian ral thuam te hi NATO ram chunga pakhat po atlani chuan Putin hian NATO nena indo na chu ama chon nge angai don ani atia
Russian force ta chuan Poland border atanga kilometer som panga vel chawa hla om Ukraine military training base chu an beya helai mun hi missile hmanga ka ania Poland ramchunga hian Russian silaimu malkhat po alu tani chuan Vladimir Putin hian chanlet na adong ngai dona chu chanlet na chu Russia hian adau jodon lawani atibok Poland US base hian US chuan US Special Force te thranem tham tak mai athon luta NATO member ram khrang te point Poland ramchunga hian an sipai te anthon lut to boka NATO base hian ven him na uluk takin kalpui ania manro changkang tak mangin Polish border hi uluk takin thli thlai reng ani thu standard UK chuan an report bok ani khati jong kha tuntrumata na chanchin kanbot sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel la subscribe lo jong te khan milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia